min somo e wo sompa na se obese wo no mutie wo kasa na obia te se no kore wo no wo na wo kasa na emom enya ne bone so na ye kwan papa so no e ya na wape Leicester Company Limited wonom de ni bia ya churo ho ya toothpaste ene ne brush no ene ne betimi aboa esan so boa mo anu ete kama na wate aduane de medimafo eba center so ebo ne chidom amo yetimi asom wo ene anwumre Dr. Time da so e hona nyarewa hodo nyina no yetu ase Promasido for the onga e dia be dwaman so dia be so yasene kama sanse se aduane be yede e wo montene so a na onga e ka ho efi aduane be yeda na onga enam no se obestimi no yie na yede edew na bibia atimi akoyi a na ode onga e na ode afa ho kama uwie na se wo ye hyeton so a e ya afa onga na fa ye hyeton no uwie a wo a woton dokono ba bia benya dokono papa na watu akoton na yede ate wo bra so dia ma o kama no eye Just Bakery yen ye Just Bread and Pastries yen ye na yen ye kwakofa Just Hot Cake ade abedwaman so eye dokono papa ya ye ton 3 Ghana cedis pe na won so aba betobi na wakoton na bibia atumi aye fine na so ye kan ye aduane sem wanum ato na wontimi nnidi waposo ene ta gigya wo na wontimi enya wo hu twabere kora no a eye no wape Time herbal mixture eno ne adu papa no nia ebetimi aboa wo wawie ne saa no wanya ahoden waya adwuma obirthday na duro so obewade pre-wedding photo shoot no me pacho oye music na se opese utwa music videos ana oye movie actor ana oye producer opese utwa movies na ope cameras equipment papa logistics papa enemre mu de no ne yetimi ye ne yie pa de a na do ani achem ewo RSYD Novigi Studios na one wine kama e de amaw na enema a omde be ye no wa ogina house yes one anti na so last stop no eye RSYD Novigi Studios afa yetena se ewo Sompa 106.5 FM so ewo enkran no sabre kro ye yi no ukopiemu ewo Sompa 93.1 FM ye no wokumase asantimantemo ko Sompa adwosuo no wanom so abiemu kama ya wo mo wa santimantemo nyina edge no mwie ye no eno ma back pass e de akwa ayiko 100.9 FM eno so wokumase hwa Adamfopa radio ewo France wo ma hin kro parade mo no so atapo na kama ena wo mo nyina so ka sebon afa Sompa 101.1 ewo takwa Sompa 103.3 ewo takwa de Sompa 106.1 ewo tachimai Sompa 98.9 wosunyane Sompa 90.7 won kranza Sompa 101.3 eno so wodoma ena Kingdom 106.1 FM ewo mankasim afa Kaneshi Urban Radio enso ewo Kaneshi nkran ha ya udi koda na so no bia radio phone nyina wo no ya no wa Sompa FM ye ginamu wo kama pa Facebook TikTok eya Sompa 106.5 FM Accra ena YouTube no eya Sompa FM live www.sompaonline.com so ya ko check it out wo ho na be hunu nsem bebre e ho abetimi akenkan na bibia tumi aye fine medin ade Obrempong nana kwaku ampoma afei enasem a eho apaso na ye betutu ne sre ene abasa ede ama wo no yamamu nkomoy se etiefo beka ya nansen ekamia ye se titru pa yemfa afi nkoa de kura no a obeti pro station bi mabunu akobodompem akobu prosifo ho pam won adan a suspect bi a wo ho wada pro station ho no won ekope no so mu koyi no so mu kobu na kunu bio wo mo mabunu no ananim na won bi ho na fa afofra mekai se na no ewa nkase asantemantam ena sabra no prosi commander ya no asantemantam si wopi kofi wache wokobie pro station bia no ene wo ka kire won se sabra na police station attacks adoso pa no kra na nam so a wo mo de CCTV cameras ebobo police stations ahodo bebre no eno na this COP kofi wache ekwo ka kire anka asefo se police station a wo bebie wo ho no se wo mu nim na wo bete ne yesi mabunu wo ho ene kromafo no wo mo kwa dede se suspect bi da ho ene nti wo mo kwabu prosifo na age wo mo nsem no makoyi suspect no a won fa wo so wo de santimantam nyina press ba begu anka ase no makwa ni boot for boot everyone na santimantam mu yante sansam hunu no sabe ebiem wo ho afei yaba yanima ba ni ayate ne se enu adaya ene ne da so de benansa ne mpo na asem kese yesi ye se ukopiemu ewo kwamedan so ewo bono east mantam no mu a court kese ye wo ho no mabunu wo ho na abusia join ye wo Facebook ne so eya Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra
na behwa de ma ye nsesi a court dan no a ewo ho no mabunu bi agbogura ho bra na proceedings ekoso akoye dede wo ho akọ wo ho a eka ketua bi nka Georgia wati adwamu ko mo che na atwe na bo so enam so ama me ne wo ka say even police station wo mo di free police station ena de court eno nti na me di kan ma police station background afi asantemantam wo kro na na mri bi kaya me court wo mo invisible forces fo ne mabunu bi kan wo bo mu abra na ye di suspect akọ court a wo mo koye basabasa ye ma judge hwiri fa mpomam e ma ekofa asem kase ye ba e free ho no ena ne yenim se ye ntibiem kwame danso wo bunu east mantam no mu no se wo join ye wo Facebook ne so a hwe amafo wo I run for your life ena amafo odwane no sanse suspect a wo mo susu se e bia wo se wo madamfo no no se de ni o ena okay wo mo eti wura mu after police station esa de court ekoye basabasa ye wo ho ma se wo join ye ya court dan mu wo no enkonwa nyina wo mabubu no eno na nam so ema IGP ede aba eno kra ye ekirempo de IGP de aba se da kwame danso police station ho ye ntum afa Judicial Service Association of Ghana Judicial Service Staff Association of Ghana wo mo so ka de akere se wo mo hia stronger court security esan se ubeduru ho no sanye prosecufo ebia wo mo de suspect eba court ene wo mo a prosecutors eba be prosecuting crofo a wo press ni wo court ho entiem fa prosecufo mra Chief Justice say animanimu ya ntentem to no yanto kwame danso court num na obi a ye adwuma obi anko fie nkɔhwɛ ne ho san se yem patent ne wo breko a wonu mu wo ho no amanfo adware won e wo sa kwan ne so na asemi menye nkanti no yankɔ bono east na yankɔ bon komo e wo ho yene yenua malaki anane yene ne nkɔ bon komo wono aye sompa ya na musini ya wo mpatam ho na ye musasa so sane maka ne bi kura na manka ne yie ana manka kura anwie ne ye wa akire no wono nso fa sompa ne bi ento asoma ye anane ma joe mejo so abrebe mena na ohonam no bokode ye nyame no mpa bo urade de acheyen ye de urade ase anane ye won kran ana moto ye nkrasa kwa medanso ne edi kan ye police station ne ye tosu mienu ye court ede ne free suro bete bayira homa mu a afi de mabunu afa wo ho ate esi court akobubu court nkonwa pejaje abunu awura masomo hana ne yakoba enyina ne se asam ne kote ejina planifo anantwie NSC so akuafo entem ene kokko wiase posifo eje wonchafa ama judgefo so eje wonchafa na okuada burunya bosumi ne da na etoso edu na asemi efiye seni ensentwerefo yetiye no etu anamo ekoho na ekoye de na bibia tadi yebo epri police mpenifo ema so ekiremu ne efiye na amochiremu se ebese bosumi enie ena fo bi ede abeda won se nipa bi akwahyehe omadan asese omajapade a omususu se omoye kwamdanse community ba ko a ye from lesi na enum na posifo akire se omoto wonsa efre suspect miensa ye de wodi ebre won omoye omafamu de bia no omonsa anka emrantie no na nano okuada bra judge ete na dwamo wanka bi anhyem na omohu se ahemfo eye Joint Traditional Council na wiase Traditional Council ahemfo be semiensa ebowura court ho na omubisa wonantisi a omochiremu se miesi ya freni fo no abelogi complain no eminti na omonam na suspect no miensa ni mienu na omanya ede ababa akode ne ese ade atwe n'inti wantimi amfa no ho amepie mo ho na jeje se na ne kurakura na omochire se asam na aba no omopese omuyi asam no kofi na nananom omokokosiesie se be ya asumidwe ebetimi aba apiafo ene planifo no entem na jeje se asampa enti oni bofo enso ekwadina emomoko benkro so omunyina asumidwe na omohwehwe se nananom aka ne saade a ene na omepene so ama nananom ayi asam no akwakoka ofia masumidwe atimi aba enumu na jeje netina sidi na otire se sani asam no asu aye no nanka awaso timi arama ne safo no na wotwemienu nanso sent ne bibi pa bi nti odom be kwakotwira ban kokumo
na otwe ba ko na na mutimi ko siesie asem asumige eba na saafo no ohoso te se abrobe enumu na mabunu mu asam no anye wonde na mabunu no so akire se ye no an sen na mbe se ni fo etiti wom omotino mani gie so kwam na sese ni atwe mensi ma sese obi nko obi ma ade sa obekọ na se ni fo de wonantwi akose wondo ba nyina fititentre de ana omology complain alogy mbe se ni ene ne nantwi kokose wondo ba ye na o de ba police station anase quarter na police for anaje de for kokota se ni fo achi esanse piani ni sikanti okokote nantwi ba ko a woni omo entimi entwi na asam na kwakoye bisi basa na omunya kama fo enti ena omo kokose se piani for no ajapade na omo de ba police station dia mo akwakoto mo achi se mo de omo ade se kwakotwiri mu dia ende na omo tiase a enye yi nsenti kwan bi o mefa so na omo agi omo ade se dia kobia no o meji omo akọ ende ye sinsie bro a nkata petos akọ to akọ pinche wa sa jeje ene na dwumanfo nyina obia adwan age ne kra enkwa ekoba fa ne sanse na handcuff ebo sankofo mieni nti omo san de omo kokopie mu o police fo akache samne na police fo ni nyina nso ede wo ho akawura na nko omo hwehwe bibi asafo no ewo na omo de ahini safo yi no omo anya omo ti adidi mu omo anya safo no omo tetene ye oba kwam na nso se ni atweye mensin mu ayo traditional council ni ni wiase ena dwan na dwan ahin kuro no ewe lesi kwantimpon so na omo duru ho na omo mani omanhene ahifie na kwadi nso omo de kobo omanhene ekrese asam no ba ye ne kokoto nanim na wo hye wo sa be kokoyi asam no na wa ba besiesie na omo ntia sese na 19 siesie asam na siesie akwakoba se omo kwakochi akuafo edi mo kokum na fi anifo afa wo hu adi na nkomo to na wo ho de anka menyi de se papa beba eno ena posifo ni crazy omo ekokodo na hifie ho ena ne pacha ena komena etimi ebi sankofo no a omo ade se ede akọ na anyimbere no ye bom perepere ndo anyimbere sa kunum de akadin a arrest bia nyanko so na se ne wo bo nchirimo no police station ne de omo tumu a omo chese police for na wo do omo service anse na court dan nso omo tum na nso bibia da ho normal na nanu kwampe di omo bayira fase ho kra na yefi bai dankro bibia eda na kwamu a security aye tight enti se wo bisa ya enye kwa na mbabunu asore eko eye police station ho any court ho bibi na kwaka papa ama na di credit na mbom yamfa embra enseyensam ene de ye condemn tani akoso no eye mu bebre ye ni ye den enje ho ubisa ya na tentini de tenya na ekosi bayira hu ama bayire antimi mbo no ene ama bo no tafa de ama no manu atose bibi wo ho a ana ne ansa na obekọ no memusa ne sei ebra wo mu court ho no na sa wo mu aide o makogina court no a nam so yesi na nanom abeso asem no munti na saafo suspect na nkasa na saa bre no wonu mu gina dakam ana no wo mu court ho bi samre ne de adene semi akwakoye na court no kura mpo when na so se saafo no ba be tie mu that faithful day no anka bambo kura mpo anke moyire pa nembo na nanom ko bo kokko nti na mo ma mapanya ema omuro mo mo de nanom eni die ni obuo e de atie omanu asem sabre ya na waka se bayira fashion kra won mo asase say na security situation etie titiriu apart from the fact say ye di afashion no mu no empanifo uhu prosifo ho uhu mambofo ho a ase wo mo boban ana ye se ye ntu police station mu ntino ya tum prosifo no bi akọ na kwanya miani medi mani kuricha isa me minister ntem akọ dwaman hine ahifie bambo emu ayere prosifo ewo ho ye ba kwa ya san atia bi ni mu a na mo de patriotism esan ekobiem akwa boban se be ya asumgie emapa ebetimi aba na ne ye tetete ewo formula se ne asi akwa ese community no ene aban na anya na kwa ese fi anifo nsam ne de akwa kadi enti community nkurutu a ewo dwan asase so ekire se ye frɛ ni omunantwi azia asase no so de a ene di agi se di a abaya ba be chi omu nyina e de akwa kogu nkran de
the friend for the so we decided when you say you move the in one country and Chiromo, you or Jimo, what the quadra will be when you come up on the for the air. And I need this. Maybe I saw a to form community for Nibi Canano. Nanyakopo Nibi is more for face and car. Now maybe no company and see and Tamwa. And I mean, you say, the papa, but as I said, your phone and your break. Phone no take you on papa when you come up. And no coming back because when him say full and in some no say ufano ania enye ye san say kwame danso atebubu e de fa san finfin hona de kono de afei udwa ufiri hona mpo e de ba bedru asante achema gogodi wure mu fa kire wa besi kwawu a ye na full and in some no ewo mu pa eno na nka me gina so abusa sa so full and in some pa the real situation on grounds no ne to fa bom pa sa wo bomu a etesen wo ho the top of bomb and Mabomu actress, when you first 20 months in the Hopa. Nananomo Ashembra, Balos, Ahodo, and Anka, CSS, and Cambrani, the Yajuma. Ye talk here, and so by Ewa Etre, and why in Nakahubi. But an interest, I was the only year one boy, which is Kadiasho, Wotumono, the Coco says, or be so to be any would be Ajapade. And then if you are found a game woman, there's so much access or one game home. Then you know, there will be a young at 2 1. Oma while Krumha, the beer the next one. No more, I am full and phone. I friendly phone. Oma ya now almost pay me dear for Ebano. Oma a dangerous car, Omu Diabro. Now a bit more say the Ayomu business will come home when you do. Mamma baby, the FTA. Open pim cha wuni takra odu munim na ne de ya esi sei ye wa Tanzania eda we afa na nana mo na konya afa ne kama so wo so a omo hwe asisi ye huni ye no bia kwa kidi Nigeria akwa na ka se ne so ama mo se le community no omo aja pade no mo tidie ti afa na man so wo so na du fo no wo dada na ti ni for de ne ta be ka ho ama se na so ama na akwa police for ne je po a afi ye bu bi chimu a na akwa se ye ni aban kwa asam no so e wa ne pare bae bibi na akwa ti baira humum ama baira ntimi ambo Malaki mayenase na yemfa nkomo nkonkon hansa na empani se yetempo anu de na anwemu an yete ne ebesi akire bia ne besan ba bio why yes share that right ya mun kai pa bomu so na mun tabi to mayen na mo chire mun so mo chire mun sane yete jo ya da se bebre ebusia ni pa ne bon komo eye Malaki anane wono na eto ye nkra ede efree kwame danso ebunu east emfinfin ho enti how the situation is sane eho sabre eho tie no na waboyemu kama ede akire ne nti enti wono na ene no abo emu enkomo no abusia join ye wo Facebook ne so Sompa 106.5 FM Accra. Sompa 106.5 FM Accra. Na abasha de ma misisi a odi etumirika bra. Na wonso invite obi. Afa ni abehu no oyamsi wo, oyamwansi wo odi kakra sa ne obafili no. Fa comment to wo. Na meje bre no makenkan ni nyina kama. Ede amawo. Leicester Company Limited na dawroma ene ode Yas toothpaste ene the brush no. Ede aba ya ekoye pa. Se opesu enu motie opese niam nyina akoye na okunkunkunkum muamoa edidi ese ese ne dia eye Yas toothpaste ene ne brush eno na mekamfo ede amawo bomodin na pebito na abeto me nkrabo ubehunu sampa ye se ekwaku kan ye mepacho anya na provision stores ahodo odwom ba bia opedodo ne watu na wonso aton bia eye 0501 619 588 ena 0501 390-338 na one empeni abo emu enkomo medimafo heba center Dr. Time da so wada no meba na obeka no hwasem bebre e de acho sanso wono ene wode bre e de eye adwuma na mamenkwa ahoma no so na ye ne ASP na na pia dankwa ene no akwa akobon komo wono ena abono east wono e hwe kire se kasamafo e de ma prosi atena kese no e wo ho na ene no emonkomo ASP all correct sir. Yes sir, Abinia. Permission to carry on sir. Permission granted. Thank you, sir. Thank you. Now, ASB wadawo man numre Sompa 106.5 FM. Ye ni affiliate ni wiase nyina da ase so age bre. Ene ye bon komo na
Edie mpa na ekoba ya wada ma wo emabunu ebetimi abeto ase police fo so ewo kwa medan so saja briefing no say na munya no wada ma ne yensa se mfiri ho Sompa FM yo mi ma etiefo nyina so adwo na me ta so se wa ma me akonya wo kasa fidie kase yi so se me nkyere ne a ekoso wo kwa medan so wo bono isim patem ya dia tia ne se process for se de Ghana Brahma ye ho kwan no yeduma ne se obi di nyambra nsem a yehwehwem ne yache ne ye de akokot na wakosia yakudi na asem wo asenibia Ghana tie be na wotwe mienu mu temu ani na abrantie bi be ye case ma akwa medan so police command nipakuo bi abeto ahye ne so ewo na kura abro no asese ne niema empo omawia na sika ene ni mobile phone enti prosi eye modern asi ebetimi atresa amprofo yi na yenya omo nipa no so itimi identify nipa miensa obo omudin tire police for say omo na na di sa adom na ebeto se ne so no enti police for court kwaje krata ema ya e friend criminal sermons ya de be serve wo mo se omo be shia pm panyini na wontie omanu mu asem enti court ni tie omo no court ni nyansemu or remande omo ko police custody say omo meboa police na yenye yenhwehwemu a George we are the pen grab to from asole no oh ye hu ba bi enipadom free ya se me ha many on be say nipa wa ha eto say court adwumayefo PM a otidwam prosifo e wo ho ana from omoje omo a ya remande omo to police custody ni free prosini a odo omo court ni nsem omo say court ni ema se nyame ampata kura nkomodo mo sakeka judge no na de anije wo mu ni se prosifo kakra na wo ho no ho ye ha etini e de judge me ko share ni chambers enumpo no mo fo so abubu e de omo sa akokeka no omo wie ye anso ho a omo de omo ni tire police station na ye be se kwansini enan ye ka ne se anamon be enan uta ka kwan penetra police station ne judge ne court ne ntam ema omo ko ho so ko ye sa nyambransem na abiem ko sese apono ne ampoma wo ho e de omo nsampo keka prosifo ana sa amre no omo ye adwuma wo ho ewie fa police ye kasa fidie ya ye kasa so ye ye friend gota no so mfa bi koy eno so omo de koy Sompa na sa nyema ne ko so na regional commander your friend DCOP Owusu Ansa enya na nkiye enti animu na ohye FPU detachment mienu ewo atebubu ni amanten ene atebubu command no say omu mo ho nya ha na omu enko eboa said ye asundie ni pepepe yo ebeto enti omu nso ma omu ho ye ha ekopie ho ema omu timi ko ema ni ema toto ye na de omu se omu du ye na em se nkofo no so se bi de odi bone no na ni ba ko sa adam empumam onim se de ekie bi enye den a ye beba be che no reinforcement beba nti omu ye omu nyam bransem no omu antwen kura na omu to pia fa ejan ana omu ko ye nti se de me no kasa si ade reinforcement na ko ama eho adwo se bi timamufu a sebi omudi omunne enyuma papa no omu okroma omudi omu akone aba emo omudi sa anyambra nsem ne de omato nyure mu amene wo kasa sisi e nti mi ya ubusa ya na de wo ho no sisi ya nia yatie ne se sesei kwame danso pro station no IGP se yentum e science abasa ye course nti Judicial Service Staff Association say woman so hia bambo ena Chief Justice say court no ho no yentum say what is the security situation e wo kwame danso titiriw pa aso ya me videos amenya wa ha ye hwe bi en the police station ya tum service to integrity ni guase kama ena
yɛde credo atom correct nanso aso yɛatom ntino bambosam say die ya withdraw all security services ewa Kwame Danso because of the attack ana you mean you are no credit said you what say no Sompa FM you know process ahina wo bono is ene ne mpanimfo a ewo enkran IGP you are doctor tete yonu ene na pamfo o de assembly da omo ti omo so ka omo tipa ho no na etwa se yeyi prosifo a ewo ho ni free ho animu ye if we say edom ni ade e ko omo so omo traumatize kakra enti omo ho kekakura ebeba fom enti IGP say ye untu sa you say de o kan ye judge no so eba sa police sa hene kosra no ono so sebi wasori ni dua so oba besi a edom sei ato ahye ne so na ono so ehomete enti ono so bo ne mpanimfo chief justice amane ye said e wo di atudwa no ono so ma yenya ne nti ye say ono so yamane emre kakra se ma on tena so enye adwuma biem enti said ye na wo bisa IGP ato police station ni mu no entre se Kwame Danso ban bo Adam Pan police fo ye adwuma wo ho de ye yi wo mo wo ho ama wo mo adwuma foforo wo mpata ne brono a ewo Kwame Danso te se basa kwadwo kromu ne kejeji ebi nso aba atebubu a omo di wo mudwuma wo ho demom ye nya kro ne dampan ye de nsisi ye gu kwan mu se patrol teams FPU teams wo ho ebe patrol ho se de akwamukafo ntimi nkoto nhye kro ne so na sebi obi a woti kro ma on kan bi se mu on kodi nsamoni bi aho akokyere no enti proceed akwan akwanya agu kwan mu se yabebo kro ne ho ban na emum said ye be charge office obi abom obi atimi mi ko ye case mi ko ye sei no eno de bi ni ho but akwanya wo ho a ye bokro ne ho ban said ye me ne wo kasa sesi yen ekoba ne saa obi atimi obi akame mi nko pro station na eno de ye atom no ekoba ne saa wonu mu a sabe wo mutiri mu fan ya wo mudi omudwuma papa saa asem bi nso koba no won behia prosifo akwaka wo masama kire wo mu a saafo ne hefa no woni nko said ye ka no nipa ba ko ne kodi ifa ne ma enya amfantefo abane sa enti no enye IGP eni so ade hunu se wo twe obi aso na emom mse ni yie mu nti ana wote sa nhyehyɛ ye na gu kwa mu enti na ye nto police station se wo ho nyina mu said ye mbubo odi kwadwo kromu wo ho basa wo ho kejeji empo atebubu eye divisional command no enso wo ho enti bibia ni a wobetwa kwan wa ko ana wako ye case wo ho ansana mejawa mo akono ASP ansana mejawa kra mo akono yesi wenu nyina ne ye fulani nsensem ene akuafo ntamo nsem ensanto kwan ketenkete no ene de san ayi menteme ho ase nyina akoba ama ya bedu ba bia yadui so far bambosem pa between omanfo ene anantwikafo titiriu ewo efrika jeji ede kofa atebubu Kwame Danso ede wurawura mu wo san krutua na hodo ne nyina mu ewo bono east mantam no mu nyina no wadawuru mawo se wo bonum utwane mfoni kakra kire yan a say na sa situation netie yo minia eye no kure eye emse na mpisem ene akuafo sem no eye ayi kese a eda apaso sebi enye bono east nko a eye mse eye atrafa Ghana ma nyina na anamontu a bono east prosi tahina oda animu no atu ne say before epeni besi a omo ka omo na ntwie so omo de omo betwamu no ya ye stakeholders meeting na ye ne akuafo omo kuakuo ahemfo ene fulani omo eku omo de danu ya nya ensawofibie emse omo be gade mo ano ama omo atwam a omo mfọwi obi afuo sede emre bia esisi no
ade ha gene pa na enso so sebi anantie wo ho no obi na ma omo asase tena so obi na ye esei enti no de ya na imprepi ye wo ha enyanya ntokwase mo eba no se obi na ntwie kwori emsa na ntwie no omu nyina nso omo asese omo de enso enti se obi akwori we yafu a omo wo fulani asusu esina ya omo imprepi omo kuhu omo de koto omo dim na prosi involve aggressive no ma be say assess the extent of damage emo na cause impempi no ya fulani fo ni pia e bia maku bi wo ho a aye man so twen ye ma aboa enye ma aboa enti no bunu isi ye de akonya ye de ehihye ya to kwan mu se de enkoye pinchi ema basabasa ye bia ema enti nse ubusa ya kakra enti mu kakra ewo mu ene eho okay ASP mayenase na yemfa yenkomo insi ya na sese ye ne wa yonkofa no de afi ne mu aso pa ne ye wachire bia no se any other update bia yo se ye ba wakache no wadawroma ye be bo oprum ye bo oprum a ya na wa bie yen why ibe ya oprum na bie 24/7 emre bia update bia wo no mofra mempupo miti menso me de bedan tiefo ne Ghana fo ama obi ehun Numa pa prosifo ewo Ghana a yedi yadamase bebre nyankopon ehira mama ya kwanya wa fidikesi so atwetwe ne memu ewo bunu yi atire Ghana fo nyina yadase bebre nyankopon onka won so ho pa service with integrity for no wo mo pani ba ko we ye ASP Nana Apia Dankwa wono na ehwe kire se prosika samafo ewo bunu East Regional Police Command no wona ehwe kire sa ene ene no abo enkomo no eno nti atabubu kwame danso emfinfin ho sene ye hotie ene enano sene ye basabasa ya asie wo mo kwa pampam court adwumayefo ekwa pampam wono mo a ewo pro station ehon komo ene yabo ne saa ede amawo no na me ka medimafo eba center asem ena me de akire wo mesrewo se odia no ayanwdwe ya de stroke ni bi na Agyeiwaa aboso anase kotodwe na ye oya osisi na ye oya ana diabetes prostate or hypertension ena wo so of woni kire mu ewo medimafo eba center na Dr. Timedas won fa bre ento ya de ne so na ontu ase kama emfa emawo medimafo eba center nko a ena wo ka se wo ye ka se okaso be ma wa wo ne ene ye be ma wa wo ai wono no wotimi wachicha ba no rof sanse obi apeba opeba ne bi adebra ho awofo no anasa awarefo no ya momra medimafo eba center na ye ma mo be ne bi na mo so mo mfa nko na bibia anya fa na ni gie emre fi ye kire kwa wopoko ase mayira ho na ya de ne timira na fe uko kuma senso ebu akwa agogo a wogogo ya de na no abone bongalat na bibia tumi aye fine the numbers a betimi afre no 0244 774-282 0244-774-282 ena 0500-7272-15 biya ka ni se nyina no e bia pese o ye stew o pese o steamy wonam enkwan na wo ye no e pacho spices be na wo de ye de bia ya na metena se ya meka se ye mema no ye mpe spices o nanso spices awo o de mayen ya eno de ye beje ye de onuado no kuradie ni nyamesuro ye bedi asaje ntomu eye promise do for na ya twro ho onga no eno na da me ka cho se Dr. Anita Kufuo mo wo FD ho no ena Dr. Tedros wo mo WHO ya wo mo ye body mu nhwemu ahodo nyina ma hunu sampa onga de wo de ye aduane a akoda di panini di mema di ema di onga no eno ne papa enye na wodwom ba bia o so ma akoda insist se wo pe onga enna ensa so boafo no eno na ye papa na onso wanya bi na wato na wo ye hyeto de a eye afa onga no a na fa ye hyeto no titiri pa ne wo atondoko no wo atondoko no sese yama obre so ate wo ye wo hyeto wo de wonga aye na wo nkyenam no wakyekye ne nyina aka ma ye nkruma na ka ho na watwu mako fa kosi junction ne so ho a ba bi aton no na fa okoma na fo ne kire mu odome commercial bank na kire ho no a udru ha so hwe Just Bakery fo na kotu doko no wo ho beton jaya broto why now the jamom won be ni nyina de amaw wo mu koto bro no koyam ebe foto bodo kro no no wasan ba bia wo bodo kro na ho ye neat na wasan so ato ama ba ko 3 Ghana cedis eno na utimi kwa bontene
na ono akwaje ne 3 Ghana cedis no turn 10 cedis sanse mu odu o turn 10 cedis ne kran so a on complain Joe's Bakery one mo na de Joe's Hot Cake ne de aba ya wo mo ton 3 Ghana cedis dwumadie bi a wudi na obehia dokono wase ne de na ne Joe's Bakery adi nkomo na bibia atumi ai fine abedin to ne se nka ne sane na manfo ase wo ma no pa ko mbedi Joe's Hot Cake ne pa so eja ade na nya afi ne sen enso still wo mo de bechechi won wure Joe's Hot Cake correct one pa no apebia to your numbers ne 0256 068 832 0256 068 832 na oni yen abo enkomo ya ka ne say sisi wo bi adwa wo se wonim se ne maposo ye me ya me malaria bi ba no manu muto ato no unshi a time ana time herbal mixture kope bi to sisi enya na e wo pharmacy ne herbal shops nyina mu hyane nso nya mapemfo ba wo makoda nufuo na akoda wo nya mfinhia dum ye no eno na wonu mu ato wonu mu tie na wotimi tibidie waposo atotwen wo no nom time afa malaria na nye nto ho se o malaria na nye time wo ho jama time na wonya adwuma ne nyina bia na wo pedodo na watu aton 0244 417 669 0244 417 669 na onimpani abonkomo me pa cho odi ne ye photoshoot na pasa wo ye mo ma me nkyira okwan no we me kyira okwan ketua bi fuone kyire mu wo enkran ha ya amala babase first Kokoko street ne so wa udru wa se bi kurampa wo de wontimi nya yi a wo de dikan frɛ numbers yi 0574 715 778 0574 715 778 and I say 0303 974 822 0303 974 822 RSYD Novigi Studios one numbers na me dia ma no correct one wo twamfoni mamfoni ne home wo twa video ne kasampa mankwa hanka ya ntwame correct one pa wo music video and I say creative director ope baby papa na wo de aye o skit ahodo nyina bia for the chem ewo RSYD Novigi Studios malama base first Kokoko street ne so a eho ene butuo wo ma da woroma ena anwumre wo ma so yasene ma ye de hot bite kase no ebrewo afa ne ntoaso no ene ditue ye toa hot bite kase bono ewo Daddy Lumba ensemsem no emu na emranimu ni ede ma Daddy Lumba defendant a womo na asem no emu eye lawyer Dominic Kojo say na chese womo a yede womo court no enti na chese busua panyi Tupac no womo side ho asem ne yekan na Dominic Kojo say wono na yemranim ni a wo represent defendant no wo se court no gina ya womo asie ayi ekwan mu se ekwan mu da ho na watwe awie ye wo mokwa kopede de Lumba krabre no wo se yade bi se de ahotoso pa abre enya busua ne nko a wo mo ewo Daddy Lumba ho do ene wo mo mutie ne nwom ne wo mo mahwe ni mu ache se da be kra na Daddy Lumba ye besie no na sa court back and forth ni ade nyina ba wie no wo se obi asese obi asomadwe no na sade ye bo mama ne Obrempong breka se bo ne mu asase no Accra High Court di kan esi gina yesa wo mo di injunction ato Agyeiwaa no eso eni ahe en wo mo san de beto emontene se ne yesenka eye ne betumi akoso de agese plaintiff no wo mo de asam na court no wo mo de 2 million Ghana cedis ba beto ho ansa na wo matumi ayeye no enye sa ade a aye no ebekoso wo mo so se time a court no share wo mo so by 2 pm awia we na time a wo mo sorry free court dem wo mre no stra sika no kra so wo ma park egudam mu ebe ye den pass wo benya sa 2 million Ghana cedis no ede akobretia wa bia ete sa enu nti wo mantimi anya nkone de na esese Agyeiwaa no etimi etwa so pepepe na yebekwa homa no so ne yakwa enkomo lawyer Thomas Eshen wono na yemranim ni edema Ernestina Fosu aka AKOSUA bempoma eye Daddy Lumba ne nua ba panyini wono sesi akos ruling ne ba yebetie asem a wo so woka edefa ho council yede wasem akwa ba eba Sompa so enwumre yo meda semenia okay yanshe court no gina ya wo musi yesesi abrewa ipuma kwan ama Daddy Lumba na Agyeiwaa no ebekoso weekend yi adawuruma mumre ni mufo nso amode asem no court no muso musan dia personal wanwa na asefin yen court ade mu no na yen susu se ye behu bibia tsafa esanse court de wa take a decision wa ma wo ruling ama wa rise parties ne ko obia komifie
Emma, a lawyer for Nam Panswa, ye to see. Na a fee, and this is about 30 minutes after the ruling. Na ye call, your phone to say, oh, register friend and say, so, lawyer Bachotemenka. Oh, yeah. Hello, counsel. Medium Metewonka. Aha, I feel na Metewonka, Pacho to Asomai. And say, a crime fear, ye office no, na ye for say, yen Samra court na judge per se, or yen a lawyer for one, na ye war assembly. And say, any, oh. Judge frɛ a lawyer for didn't na yenko na yako ekudru ho no yes that bread cry no na ye twen car bank for lawyer the twen ya tell about another 30 minutes and stand on no bedroom wa na judge asan about na say or say oh me decision na me man na no pa no last part na ye sha say pa applicant no Monko sign undertaking no Masasano. Se dear me order say Monko tria 2 million Ghana cedis to court by 2 p.m. Bramina Oka say no na abo Sompa 12:30 around 12:30. The nature say you don't shrink back on the fan. Ye did be raised 2 million. Na court so ye security no ye ntua na cash. As I saw call bank. Now we call ye bankers draft in the sum of 2 million Ghana cedis. Unru bank no entro check na omon prepare bank draft no na 2 p.m. na bo. Akasa ni nje in fact judge no the initial order or staff is all can 2 million. No, see 20 million Ghana cedis. Or see 20 million Ghana cedis. And see, I some no after so yeah one. And see me we say, as somebody said you say you be court who fee can be so that be. Nemo no cre na yeka. Na court clerk. Or tables a name work judge in any mono. Sorry, I catch a judge and say, I've been here 20 million or 2 million. Not judge and I say, oh, okay, no, what's the son I 2 million Ghana cedis. Enti council e hono na muhunu ni se bibi e touch wo hu. Hello, council Otemenka. Okay. Aha, na me bisa se wa bra court clerk no. Wa sorry ye yes a correction ne ma temuani na muhu se bibi atoche wo ho hu. Seriously. Me hu bi sada. Na afei nso no ewie no osi 2 million Ghana cedis no. Intuano by 2 which is within an hour and a half. And I sorry church mu say yengi ni say court no owo. We say court bia emra na ma wo judge no 2 million. Sompa FM. And ye chire mu say ye gidi say e bro court no jurisdiction so say e wo mu say judge no court to me e vary on one orders. But eno no gi say obi the application ya ba ama ya set ya serve ha the other party no ama ya da for me ya san ba court ansana amobi abaye na argument ansana wa consider whether we vary how decision no na say court na ye na juma bi na after 30 minutes on one best for sambra na wo ba ye no say na sesa me order afi kutia 2 million within 1.5 hours anya sa me understand here no is vacated and he drew honey who said the be drew no would ye negotiate for more time because whom said the order ye say wrong now so ebano sanwa you obey and complain later because
a brain one obey the order will be vacated. And you know, empo if you know say second say that they are okay there. As I say, in the menu they are free clients nearby mama and go omunia. And yes, second piece because for free clients about mama and say move to media, Monco Pesafika, and found that 2 courses here. Na ichire ya ka ho asem enti yesamba court no court ni ye ne orders wi en na ye clear court say o the time no 2 p.m. na wo ka no fimu kakra court pon no miensa 3 p.m. enti o de manenya 3 p.m. said ye be ya e bia say omubenya enough time e dia ba file na ye ready say that be ne order na waka na waka ena yesi yo ya se ye wie no ena yesi okay court moma e order no na yentumi emfantia se order ne beba ma yetumi tua sika no so akwaya asem example ukita sika no bank draft na unya order no kra untumi tua asa na court pon ye 3 p.m. na order ni ready ya say si entua 2 p.m. say ya bo 3 no order ni ready enti na say wo hwe mu pa no akinchim na ye kinchim yensa say order na court ni ye na no pa no di opeso ya ne so opeso reverse no na mum o pe kwanfo so na odi a reverse no ana waye enti sana aban FM me fa bi nka ho bi si pepepe ana makachira ni council na mamembisa se ruling na eba ye no yen ya ye wa bonte no de ye hu ye ne se ye sesa sika no kwakoketa for aye no ho ka wo mabo because ye the injunction na to so dia already no na preparation wo underway dada enti se ruling ba se ba be si aye no kwan dia na se ka bia wo mabo from preparation ni mu abesi ene ese wo mutimi tua me ba cho eno nko ane ade a the TN say interlocutory injunction no your friend no interim order afi na court no be di asama nankasa and the court say waba say employee nyan di asama no yemfa kana say tabun anamu kana say sa pepepe ento eyi ne so kopem si be di asam ni wi asechire no na court na ka say any esa bia mo be undertaking say di asam ni wi e bi asam ni di ni be di 2 months e be di 6 months ye di wi le hu say asam na mo de ba court no eninya so enti mo di ntwa na ke say mo say eyi no kwa mo ma ebusua na boka kwa enti saa no omo de omo cost beba edru wa esan say why undertaking dada no nti no ye bema wo tua ekam because e dey na che say ye be di asem be wie no ye ndi nkunim okay na yensha council senkasa bre no amomo ka se court no enfama mo because o say as of 3 p.m. ne kura no order ye de bema mo na motua sika ne kura no eno kura na akwakoye asem na mo ye ready sesa sika no within that time no senka court no ma up to 3 million kura anka mo benya sesa sika ne tua inkita wundie so between a lawyer for ne and clients no ema omtuwa na mon se omo kwa kope draft no ebiaba aba betua enti kayenya order no ena ebia omo so dey draft ne ba ya fi betua na order na kasa no kram emai so enti sesia no ruling naba eyie no ye koye mo next line of action den eno begina me ba cho say mante won kan ye ebusiafo yen hwese lawyer ahoma ni begina so ye na
yene na dinko yene ne kura area ne sabat ye pese ye hu sese no abusuafo no wo mu gina ye aha lawyer mpato na mebisa se mo next line of action ye de me say eno no ejina their clients ebeka. Lawyers act on instructions of their clients. Their clients any ending komo say yentu anamon bia eno na yebetumi tu anamon say de yente say omo pese etu anamon bia. Okay, all right. Me pacho ye da wasi ye pa nwumre wo bre ene wadaje. Yo, madam. Abusuafo lawyer Thomas Eshen eka complainant no womo emre nimfo no ho na kyese AKOSUA bempoma enestina fosu da lumba ni nua ba no ne lawyer ni eno no sede court asem no ne nkomo no koye ne ene wabomu de atrene ye san ekwa homa ne so biem na ye ne Kwame Redu akwakodi enkomo se yaboma ne se wie ne nyina na wono grounds honom sesi adon ye nhwe the latest update ewo ho over Redu madwe yo yansha grounds ho sesi ano court wa clear road no yie no de kwa bia so ekoso sesi e what say Kwame dede wo bebia wo ne panti no gina baby ye kakra why hello Kwame yeah mete wonka but baby a wugina ne dede no anu odin eti position hu ye why no yebesan ahwese yebenya Kwame Redu but ans ye twen Kwame Redu yentie eye lead counsel edema defendant no Dominic Kojo say nsemo wode to court nenim after ruling no. Well, it's very simple. All roads lead to Kumasi Babayara Sports Stadium. Everybody who loves Daddy Lumba should be there. It's a chance for everyone to pay their last respect to the legend. So, if your hate is greater than your love, you will not be there. If you are selfish, you cannot be there. So tomorrow is a test for all those who love Daddy Lumba. And I pray that all of us, including the team, will be there ourselves. If you listen to Abusua Penny, his door has always remained opened. The fact that both women should do the kuna, the fact that the applicants in this case who are even contesting his position as Abusua Penny, I think it's a bit ironic because of Fayao, as we know, is never an Abusua Penny anywhere. But for the first time and for his own reasons, he comes in and scores a goal. But it is an offside goal. All arrangements are being made to move the body tonight. Lawyer Dominic Kojo say wono ena eyemre nimni panyine edema defendant no ena ode na nudi nsem atodwa se wom kra de wom ani age sesi a na obi asom bedwo no sanse Daddy Lumba no yebesie no ne ye na yie na ho nkomo ne ye ho back and forth ni nyina no etuo etwa Kwame Redu asan aba homa ne so biem Kwame hello for Redu atiatum ebusua yebeto akase ebo no eso na ya hye edi afri honom okay all right enti Daddy Lumba honkomo ena yedaso a yedie no yatimra nimfo no nka Kwame wotem enka biem yetim ka pa nya ba okay yankwai yo said na ma bisu America no sabe ya me no kase die ube piemu ewo Heroes Park had more and them sabeto just say a year no a bit me abasu ni ntino ama fopua na omu efuba kwa na omu fuba na said the ni fadom ne do edo ha no na ye ni di ni commodity here and them so much abi omu na so aba bi ha omu ti ye no e bi na ma ama omu nyina no timi aba ha no a omu eba ba de ekoso e wa ha no na ye hu said ya omu enso edo mo age nchire bi eba ama omohunti ma ye ni bi ni eni enkomo na ye na ye ni ba no adu adiba Sompa yo ya ebi ni so edi ma so obeka na se edi na so bi na wa ma ye na ye ni ba ko eni enkomo wa
Yeah, we want you at the Sompa consumer. But also, Bromina. I'm a family and nothing to swab with the tabby. Now, and you may so, and you know, because you are half a plan in Cuba. That's what you do. Well, Madras and Amada Sompa, I think was doing that. When I don't know, now the player, Regional, only the and I'm therefore, and I want to do. I mean, I'm more chance than a family can say. It doesn't you know, I mean, you know, and what if you want to do? And that's about it. You know, so what's not a job, I bomb, you may not have an amount to be no money, you know, from ammonia, and no, that was one I that room, I you know, nice one, I guess, now, and all the media, but that room is far as off, I'm going to have my name, you are thinking, now, that was one, you know, yeah, but you know, mine. The Busso Island, yeah, the question, baby, the full and then you may not have about the group, that was a penny, which are putting in about. And I had more telephone. I don't know how to come out of the demo. They have enough of community. The matter, another Sompa, so as you want to ask. Assurance said, a unit of chemical, and I'm we don't mean say, you know, I mean, at the most, I basically read that room and up on it, you know. So I press it, you can't do it all. Organize the group of the family, okay. All right. Kwame, yeja wa mo akono ma yenhye se de ewie mu etie ewo funeral grounds ho no sen na weather no etie. Kwame nya botre. Sompa elumba eta All right, enti Kwame Redu amanebo enono yento akase ebo so. I was so Adwoa and some so na Ashanti South Regional Police Command. Agyeiwaa se one match nipa and 9 susuo se bonafo 7 krono 7 ye koso enano da ewo fuase kokoben ye no ewo anwan kwanta no safo ewo mu animhu bi na ye ka se wo mu edidin abaye nei wo mu abobodi na Salifu Adamu Dono abon manese scorpion wonya mfinhia no aduonum Abdul Latif bulletin ye frɛ no wonya mfinhia no aduom ena afi Abdullah nya mfinhia no aduanan ena Ali Mustafa nya mfinhia no aduasa wani nipa nan a eneyi Ashanti South womo aduaba se wakere womo ena mbonefo 7 krono semu a ekoso ewo fuase kokoben na ebra enene nsamtwefo hyemude ekoso ewo bekwai no Regional Commander DCOP Joseph Hammond nyaba ena nsamtwefo ekasa Emma Semi Oboyemunchimu. Of December 2025 at about 19:00 hours, police had information that complainant Aliu Muhammad of Anyan Kwanta on the same day at about 18:45 hours closed from work, and while he was driving his Toyota Camry fired with registration number GR 8009-15 to his house at Ofuasi Kokobin near Anyan Kwanta. On reaching a section of the road at Ofuasi Kokobin Township and in front of his house, 6 armed robbers with 2 of them masked and armed with assault rifles accosted him at gunpoint. On the 9th December 2025 at about 18 hours, intelligence gathered led to the arrest of suspect Salifu Adamu alias Scorpion, age 25 years, and Abdul Latif alias Bullet, age 20 years at Topiasi police checkpoint. Na anwachwe no DCOP Joseph Hammond nyaba atwa so chiro se won machwe nipa dum yensa bia won so ewo enchen na wo de na de wo mkotu galamse ewo akrokere College of Education ne promises on mo a enam so amaye ka say safo no so apotifo nsa so mu. On the 11th of December 2025, the Ashanti South Regional Command embarked on intelligence-led operation and arrested 13 illegal miners who were engaged in illegal mining activities at the premises of Agokare
College of Education, together with 4 water pumping machines that they were using in their illegal activities. I take this opportunity to advise all criminals to desist from their criminal act, to have their peace, and further warn them that they will be pursued by me and my able officers wherever they are hiding. For the illegal miners, I advise them also to desist from their acts, else they will also be pursued and arrested to face the full rigors of Sompa FM. I'm sure we are DCOP Joseph Hammond Nyaba Anna Yatenin Kano. Wano ay original commander Nene Ena Ikokoti. Na Presifor Adwumakro ya mu no na ukopie mu ewa bimbila. Eno ewa tifide mantem mu. Wo mo abo adwuma pa. Wono mu a ewo etuo ene akode ya sa tuo ni akode no. Yensi ho chese ye mo ho ani Presifor edokatim. Illegal anwam de nam ebi etutenten ebi etutia ni efe no shotgun ni bi ni nyina bi keka ho saa ene Presifor ye wo etifide mantem mu wo mo tefa mu ewo bimbila na mpota mu ene wo me yese efri bimbila jakasi enum ede kwa titiru pa ne ba bi omton ba yere no wo mo yeso mbe ye soup bi wo ho na in fact wo mo chi bi papa etuo nko a wo mo nya ye no ebro ka etia ho nwin wo mo kire se wo mo nya etuo bebre ewo saafo yi ensem na abobakro mo nya ye de ne echenkuri na wo mo se wo mo nya 216 eno ye AAA live cartridges and wo nya ye and 55 pieces of 76 mmbb ani nyina ye live cartridges ye ka ya na wo mo te ase pa wo kire se we no na ye operations a eye IGP special operation team no a wo ne narcotics for penifo na ka bom anti special operations and one call ye na efri bimbila township ede kwa de kosi ye se kona so ntwolo ni ntwia so ba bia efam a de fa yendi mfifi ho no ekwa na ko yendi no wo mo te fa ho nyina eno achi enya no nko ane ade omnya aye o ene sa abonsam tawa yen wi no wo mo jibi papa ewa amanfo nchen na saafo no omchi wo nyina no wo de wo nyina e de akwakopie ewo Bimbila district police station ho ye kire animu ye wo ye no betumi bia bom aye o mo hwehwemu adosodoso wo mo ahwe na wo mayi ntete na wo nyina afim na fe wo mo bebu abom no wo edu agina mrana no Presifor ya de ye mo mabaso Omampeni His Excellency John Dramani Mahama ene de ato abibiman akandifo animu se womon hwese fa hodie yedie ena afei adwadie won betrechire mu se de be ya omanfo a ete wo man mu no won betimi enya esomfaso wode nsem wo nyina ekoto udwa enne ewo Kenya man no mu wabra wokoka oman no ho se womo esen fa womo so Independence Day no enne ena womo ede ehhehye so na omampanin kasa mu no de atu dwa se oba abibre mu hanom se ya amama ahodo bebre no a ene womo afa wo haw ene atete mu ntichu pa se ene mesesa adwadie kwa so sikasam enkoye ene ma bebre wo hono mapomden kwa so enkoye eti sa bre pa na sese African leaders no womo etimi esi ginaye se womo de nhehya ahodo ebeboa omanfo timamufo no ebeba na etimi ede enkanko ene yedie abre wo man no wosi ade ba ko ha adwini sesi apa ene enyuma eni ho na mabunu wo manya bia ye enti sesi ano so wo mutu na mo bia esese mabunu so yede wo mo ehye agenda no emu se de be ya ndioma ebetimi akonkan afei abafu nimde nso akọ animu enti creativity innovations ICT ne sane manema na AI no mo ababa yi wasra African leaders ne se yamane ntintim ewo man no emu se de be ya wo so betimi atake advantage ntishu ene mabunu na amayedie abusu ewa bibiman mu ye kwa my Ghana mra shebedwafie majority leader Yerom Hama Yorega ade akotudwa wo mra shebedwafie na de ye ama wa church mu se wuhwemu a eneyi Yerom John Dramani Mahama ade adesrede atudwa sesen ke betumi a anka private members bill no wo de akwakoto mra shebedwafie na wo so obeso adwene de afa ho ama special prosecutor na tena ye ne yidi afiri ho no anka wo munyi emfamfiri mra shebedwafie na saasam no a mampanyini kan ye no won masom a asopemu pa ye won motie na enam se wobu mampanyini na wotie na samunti de mampanyina kan wono so baya na saa na wahwe se ne be ya de akwakoto mrashe bedwafie no won betumi ayi ne nani kire yata Yerom Mahama Ayarega. Yesterday, a statement by His Excellency President John Dramani Mahama requesting that I reconsider my decision. Mr. Speaker, we all know that two heads are better than one. So
if His Excellency the President also has some thoughts about it, and I also add mine to his, I believe together we can find a better way of managing that I will take on board the request by His Excellency the President for us to think about our action. And I can assure you, I have always had confidence in the wisdom of the president. If I didn't believe in his wisdom, I wouldn't have voted him to be a president. I was your way, I am majority leader. You my Ghana, I'm not sure of fee. You're Mahama, Ayariga. You go soon in a Ghana, I'm not sure of fee. One, young Hamano, international reporter. Nano Poncheku, a man of Rasebe. Say, Pink for more at Anaho, one the mass of a fan who come. No sound to be a pin box no one. No, they are to come and was Sankataso. Nana, my joy. Yes, Ruby. Now, upon about there. I don't know. Mo nana yana wagina ye kakra no position hu ya maye na ahoma no ebu ni panse oria no na wotwi mu sene ensem ko ye eye ho ebi oti a na waje ebi nso oti a na wagu ahom kokko Ghana mrase odafie boye tofa ne eto so on me da say na wotwi mu no na ehu ebehia se na hye bedafie etena se na omo hwe na afi omo dada na wote me yawo na wodi AKOSUA na eda Sompa FM womo akọ omhumegye mu na wotwe na wiye na wotwe mpukrampo no na omo eba betwa hia ya omo hesankaje krafo da mu di twam ho komo kakra ebetina ama no homne so na Adwoa da no domkuma ebnada ne mum domkuma wo mama hyebedafie ede nsem bi eto eyesike ne mu echesika se nokwasem nie ni ekoso ewo pandai abani edi no ho agim no enya ade a eboam etodemali nkadi no igina benane enunti ewo behia se wo senka aban ni hwenye bibi mfama mu donkuma ne kyerese asemi wo Supreme Court kyerese court mpoko mo de appeal court so aka ubi na omo da so de ye da no grant na omo say of parliament atwon kata de akom electoral commission electoral commission say eye pandai ashibegani no ye no afi eye ma ashibegafie ho no ama me say ye declare the seat no say vacant nti no anadom no say ye see no bani nje ho esan say tanka enka ka bi pokura de fidie mo no say electoral commission e wo san ke fi ye speaker ho e ban say na ka e wo chuka e de koma electoral commission ten wo japa na brother di kukura Sompa ye hu twa hu ni kakra di tuja brad pintin kakra ma no ho so o chamber ho no adichi ukwada no mo kwasem ni enam ni si eda brother tino na ye misan kan dia no ombe kwa so eda ukwada so itu ochibe bi tutre e ma so bi ni ebaye iti ukwada ni die na die awu mo ni ndi eda brother no akwenya bae emo mutwe di eda wada eda wada so omo bomoti etina se na wo mji eye okada bill no eji etu a elumpu krana na shebe de fie no no nkumo na na omo di tu dochi se asenyi se ye she eye okada o meti a peyin pukron ko oba o face ni se china ya chi ende kwa wo ni na wa like the okada to medino ama aka o ma na ampa aban bo the say you include a year with traffic at 2004 at 683 so and at for the enemy she nyina e de ba to dia be kuma ne contest ni nyina no as for asemi mu e ma ne ba ye eni kiki na deputy majority with a champion so plan e de so say ono e so inti eda nadani die na shebe de fi ho eda yawada no na shebe de fi ho na di okada is the ed etumu eni e fi ada omo sanso kwa na bill ba ho ada chidemo ni say achi National Health Insurance Act na eni omaje act de fu enunti 2012 at 852 omo chese National Health Insurance Fund they move to na ya dama Ghana Medical Trust Fund almost share Adwoa ama ye media wa Adwoa ama komodini so etime etina plan ni so no
ɔmahyɛ ɔmatumi adi meka sɛ ɛno nso bill no yɛagye adi atom na ɛberɛ a ɔmo wieɛ no ɛna kyiamehene a ɔno ɛna wɔkyena ɛyɛ mmarahyɛ bɛdesi ɔmo toto ma nneɛma kɔɔ so kyɛ mu sɛ ɔmayɛ adwuma na wɔde wɔn abrɛ nti wɔntwa ɔmo so na sɛ nyame yɛ adom a ɛtena sɛ ɛwɔ nyɛ no mu yi ɛne yɛ ɔmanya nso aba bɛbi ma ɔma mmarahyɛ Nana Otimenka. Apa Otimenka. Ye opa homa no agina motuntum bia bebutu so. Nanso waka de CD na kyese de awie ne de no anso na ya bɔ ne tofa ɛwɔ efidie mu ha de amawo no. Yabusia international reporter Nana Opon Checheku na yete ne ka efri Ghana Brashe Dwafie. Na wotwe mu nyina no nsɛm a wɔboaboa no de firi Brashe Badwam no. Ene ya wo ne koso ede amawo no we so na ye gina ne ada ne ye ho sima ye ba kase no ye ne aka beto aso Sompa FM. Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me sem fimfem me biem na won hwasa mesi aye fita sasrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and then the brush and then me do shimisi enti na wo se afei na yas total care gel toothpaste and then the brush ni de ebo wo se ho ban demu ni nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and the yas total care gel toothpaste and then the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kan ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboy midimafo pokwase maira akra midimafo pokwase maira akra midimafo heba clinic aba akra ani owuntie passengers egumi kai mu e ho na dodo na ekro ene sa akra ne ne botam yedemu ani yedemu ampa de se de adutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Adwoa Babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresa no more oh missing minim wife ye kopa wo wan ye 1 cedi nyinse ne beto mu ansa na ye ties ka no nso mi connection na enhyeda nkoyie na esakakra ti say wa page mu amahode bam connection ne mu de we obo wo de ba de kra ho wa ba do kra wo de ba de kra ye ka stroke nso de wo fa no small chese agidi wa wuo ne de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so endi so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kumasi say owo agogo opposite government school no na nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so free doctor 0244774282 and 0500-727215 Midimafo Herbal Clinic Wudimafo ne hwa obiari hia emwasronko bia ebemani niane opepa aye de change onga mama sano boafo FDA Agyeiwaa yin kratwe sano boafo Sompa Asare 2025 yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi kon wunyanka ene erusia mobo enu ti na sompa 93.1 Kumase Sompa 106.5 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane and Sompa 106.5 Accra yakabom se bronyen yebema enwisia ene ekrafo edidi na yenko ayetini age se wo beboa yen enti say ya anwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wa hyedada wo
nsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ache amano ayeye monfa meboa yen ne yafa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye hunsem na propose prepa obodu ponko mu yenyankopon obeyiye wiye sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo mu betiti seyesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 mitimu biem 0598559802 edie waso yeta 1 media anasa blessed foster branya bosone ni beboja trada na dia mode tom ye no ye dia ma ekunafo yi mo amu ye bi afie twemu no emu adanse die die mo amu nim sompa achede 2025 yabo yaba TV Emma Aketiapa. No kure Emma Aketiapa ye transfer ne so na ye de ani akire mu ewo amanone. Na wa amanone nsemu no ukopie mu ewo South Africa. Kane mampene Jacob Zuma wono akasa ne ba aye frɛ se Brumeda Zuma mene wo kase wo emra se badwani. Se ninua ba pa people. Aye frɛ se Zuma Zambuba wono wo se wa she nipa be yese dunsun bi ama wo mo akotai Russia fo achi akoko ntokwa ene Ukraine fo akokunkum Ukraine fo eno nti wano se wada da nipa dunsun ama makoko ntokwa che ne yese bibre mu nyina obi ebo mpa yese sampa ntokwa no yenya eko no wono de wode mabunu wo so wo mugu musa no wo mo ama na resign se mera se bedwani na resign de wa resign na nso sa allegation ya de ato so nyina no wo kire se kiti mampole ye te sa tati aba shoe lazy anokrampu no nya de ewo mu na nso resign integrity nti wo resign wie ye no a en wono a ne nua ba ye no nyina afie na ne eja baako Jacob Zuma ba e friend say Brumeda Zuma o ma wana so akofuna mu eswai wono opposition party e friend say umkonto wesizwe emu en we free by hona na ne papa wo de ba ye de ba be di mampani no opposition party na wo mama na eswa so akofuna mu wo kwa akosi ni nua no eye Zuma Sambudla wo kwa akosi na emu amrase odwafie na ne yanim se Ghana hanko a na bia se bia wo bia free mu samrase bedwani ne yesi obi ha ne yere ana ne busu ne bi nkosi na emu wedie South Africa nso ne ya hye no ama na resign no ya ma ne nua aba be so ya nkwa nkoto no so aba ewi abusia we so na ye gina na anwumre yi efi no num mpamu edeba be si sabre kasia ya edebere wo ne a Leicester Company Limited na dawroma wode bre yen no na enyi wono nko a medimafo ba center so ebo ne chidom na ne nyina mu no Promasidor fo so eka ne ho ema ne ema nyina akọ oboko na afei Just Hot Kenke eno so bo chidom na time heba mixture so ebo yepia RSYD Novigi Studios enso twa yemfoni krakra say fine ema ye de besom wo no ye de nyina esi ye twago ewa Sompa 106.5 FM so wonkran no ukopie mu asante mantamu a Sompa 93.1 ewa Kumasi jigumu ayiko 100.9 waje fire ayi ena afia dan for radio ewa France one mahin kro pari no mu wono so GB bopia ye Sompa 101.1 watakwa Sompa 103.3 watakrade Sompa 106.1 ewa tachiman Sompa 98.9 wosunyane afi Sompa 90.7 wonkranza Sompa 101.3 ewa doma Kingdom 106.1 ewa mankasim Kaneshi Ban Radio ewa Kaneshi nkra heya wono so jefaye afi Facebook ne TikTok no eya Sompa 106.5 FM Accra ena YouTube no eya Sompa FM Live www.sompaonline.com so ensemi ni nsema ofro bebre ye kruche di gugu a ubenya bi akenkan enuanom ne ye baasa Obrempong nana kwaku ampoma me beautiful sisters Adwoa Asare enafi AKOSUA Agyeiwaa kwade boatin ya matiefu nyina amonetia enyado Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what about to be a new? Se me feel London, eko US. Na no crowd wo kru kra fra me bo mama